Divno je u studiju, imam odličnu atmosferu. Tako je, vidjet ćete sad, jel? Da, osjetit ćete, dijelit će atmosferu. Tako je. Nas zanima da li ste ikada posmatrali avion kao mjesto u kom rade piloti, kopiloti, stjuardese, stjuardi kao jedan tim koji se trudi da bezbjedno stignete do željene destinacije. Iako mnogima zanimanje stjuardese i stjuarda djeluje jednostavno, oni su zaduženi i za sigurnost putnika, posade aviona, uvijek moraju biti raspoloženi, nasmijeni i komunikativni. Oko Andreja. Iako sve to djeluje zabavno, oni često nailaze na neke neobične situacije i zahtjeve putnika. Kako sve to zaista izgleda, otkriće nam ovog jutra stjuardese i stjuard naše nacionalne aviokompanije Anđela Đurđevac i Miloš Jolović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala što ste izvojili vrijeme za gledalce televizije Crne Gore, iako spremate se da letite, je li tako? Da, Miloš se sprema da poleti, a ja sam danas slobodna. Miloš, gdje si da danas? Nakon emisije sa vama, ja nastavim dalje, idem, letim do Istanbula, nazad pa do Beograda i tamo ostajem danas. Koliko često su letovi do Istanbula? Koliko često tamo ideš? Dosta, pa nekih svakih 2-3 dana, otprilike, jer smo sad umanjenih broj destinacija tokom zimske sezone. To su Beograd, Ljubljana i Istanbul. Tokom ljetne sezone imamo dosta više čarter letova i destinacija koje letimo. Pa i čini mi se da je ovo jedna od destinacija koja je dosta popularna, ili tako? Istanbul je najpopularniji definitivno. Mislim, Beograd je standardno kod nas najpopularnija linija, ali Istanbul radimo i iz Tifta, i iz Podgorice i veliko interesovanje. Imamo dosta letova. Dobro, krenuli smo u ofanzivno da ih ispitamo kad koji let. Da vidimo odmah. Zašto, zbog čega? Ajde, to uvijek mi je nekako interesantan taj proces. Kako se neko odluči za to? Tako je, da, zbog čega. Ja sam se odlučila sasvim slučajno. Nisam planirala, nikad nisam sanjala o tome. Bila sam student, radila sam svake godine preko ljeta neke sezonske poslove i kad je izašao konkurs, tetka me obavijestila i mogu da kažem da me ubjeđivala prilično da se prijavim. Ali eto, mene tu 15 godina kasnije. I onda posle kažu ne vadaju tetke malih anđela, je li tako? Da. To je ranije bilo popularno, ne sad ovako trenutno. Tako da, pronašla sam se u tome, zaista je meni fantastičan posao. Prije svega za mlade ljude, ali kad krenete mladi pa vidite šta sve može da vam pruži, onda... Ali 15 godina, kako je bilo to? 15. godina, da. Kada si počela, kako je sada? Koliko se sve to generalno promijenilo? Dosta se promijenilo, zaista se dosta promijenilo. Mislim, promijenili smo se i mi, i okolnosti, i sad ovo što se dešavalo zadnje vrijeme sa COVID-om i sa promjenom kompanije, ali i dalje posao je interesantan, dinamičan. Razgovarat ćemo i o tome. Mi smo već u najavi negdje pokušali da objasnimo ono što mi znamo. Kako se to nama čini? Što se tiče mog ličnog izbora za ovu profesiju, glavnu ulogu je odigrala ta dinamičnost samog posla, putovanja, timski rad. Ja nisam neko ko imao prethodno iskustvo sa letovima, nisam imao priliku da letim prije samog prijavljivanja, tako da sam bio donekle i skeptičan kad sam se prijavio. Nisam znao ni čak da postoji muška posada, muški kabinci, ali eto, iz kruga u krug sam prolazio, dobio priliku i nakon 6 godina dalje sam tu i mogu da kažem da je to bio pravi potez za mene i da uživam poslu koje radim. Jasno. Ovo je meni interesantno također, ovo što je Miloš pomenuo, iz kruga u krug dobio novu priliku. Uvijek je to nekako sito i rešeto dok se dođe do tih nekih posebnih. Koliko je vama to bilo stresno kao proces i da li se tu čekao telefonski poziv, mail? Dosta se čekalo u tom periodu. Tad se prijavilo baš puno bilo ljudi i čekalo se, čini mi se, i po 20 dana na sljedeći krug, ali ja nisam bila previše opterećena zato što nisam bila mnogo zainteresovana, studirala sam, pa onda bilo je tako je. I na kraju, kad sam primljena, bila sam malo kao kako ću sad ja to, isto kao što Miloš kaže, nisam ranije letjela avionom, ali bila je ljubav na prvi pogled. To je lijepo kad se desi tako, spoji se posao i zadovoljstvo. Ali meni je interesantno što, Miloše, znamo da si se ti prije bave drugim poslom. Tako je. Bio si vatrogasac ili tako? Tako je. Kako sad ta promjena i kad si u stvari shvatio da više ne želiš to, da želiš nešto novo? A mogu da kažem da posao vatrogasca spasioca jeste izuzetno naporan i odgovoran posao, prije svega human, i to je bio sezonski posao. Ja sam onda, nakon isteka ugovora, tražio za novim poslom, na kojem spontano, kao i kod Anđele, došao do konkursa, prijavio sam se i sve ostalo. Što se tiče ove profesije koje se trenutno bavim i prethodne vatrogasne, dosta sličnosti imaju, iako izgledaju nebo i zemlje kao što jeste.
Različite uniforme za početak. Tako je, za početak različite uniforme. Dosta sličnih imamo ciljeva, to su završavanje te prve pomoći, timski rad, na što se oslanja i ovdje ni tamo grupa ljudi. Jasno. Ono što mene nekako interesuje, kakvi su vam bili ti prvi letovi? Koliko je tu bilo neke treme, nelagode, možda? Mnogo, bilo je mnogo treme. Jesu li vas pripremali prije tog profesionalnog, da malo se proveze? Obuka traje nekoliko nedelja i nije baš ni jednostavna ni laka, prolazi se od teorije do razne... Nekih 10 ispita imamo. Da, učimo prvu pomoć, učimo teoriju leta, prve pomoći. Jezik je izuzetno bitan, to moramo da napomenemo. Komunikaciju. Tako je. Komunikacijske vještine. Koliko vam trebalo da naučite sve one... A to je najlakši dio. To je najlakši dio. Kad krećemo sa instruktorom na letove, prvo idemo kao obzerveri na obzerverske letove sa instruktorima gdje nam oni pokazuju kako se obavlja posao, uvode nas polako, znači nije to sve odjednom kao ubace vas tu i onda... Tako je pripremljeno. Jedan od ovih videoklipova. Da, to je bilo vrlo interesantno. Snimali smo za TikTok da približimo ljudima kako to izgleda i kako mi radimo u avionu neke naše uobičajene situacije. Da, efektno, rekao bih, sjajna promo varijanta da ljudi ukapiraju koliko je ovaj posao i bitan i raznovrsan. I šta sve obuhvata, da nije ono što smo i rekli u najavi, samo nama to tako izgleda. Naš posao prije svega brinemo o bezbjednosti i o... Kako posade, tako putnika i cijelog vazduhoplova. Tako je. Obučeni smo za razne situacije, tako da u slučaju bilo kakve vanredne situacije, pa idemo... Svake godine obnavljamo razne vježbe, idemo na gašenje požara, svi smo obučeni vatrogasci kao Miloš, ne toliko izvršimo spašavanje u bazenu. To je moja neka prednost bila u samom startu. Da, plivanje, spašavanje u slučaju nekog vanrednog slijetanja na vodu. Obučeni smo i za to, za davanje prve pomoći, čak prolazimo obuku i za porođaj u avionu. Tako je, prepoznavanje šta... Jel svi što od toga dešava? Ne, naravno, mi radimo prije svega kraće letove i često imamo da je ljudima pozli da u tim situacijama nekima mi... To sam htjela da pitam, koje su sve to situacije na koje nalazite? Neke promjene u ponašanju, šta? Tako je, da. Vjerovatno ima i ovih koji dođu u alkoholisanom stanju da pravaju let. To su uglavnom ljudi koji se plaše, da kažem, leta, pa na taj način će da izbjegnu tu nelagodnost koju proživljaju toko letenja. Mi to odmah vidimo. Kako prepoznate da neko, mislim... To su uglavnom ljudi koji sa vrata nama dođu i kažu da se tipa boje letenja. Ima i oni koji neće kazati, ali će kroz neka pitanja kako nas svima očekuje, tipa u Beogradu kad sletimo, da li je... I odmah znamo da toj osobi nije, tome putniku nije baš prijatno da leti. I sami kažu da se plaše i da li mogu da računaju na našu pomoć ako im zatreba. Mi imamo ono dugme koje je za poziv za kabinsko osoblje, dođemo. Nerijetko se dešavalo, meni baš smo pričali o tome da sam bila u situaciji da tokom cijelog leta držim nekoga za ruku. A to je lijepo. Čak i tako. Bilo je i takvih situacija. Trudimo se koliko možemo da pomognemo i da izađemo u susret svima. Vlado, već te vidimo u stjuardu. Ne držiš ruke. Ali vi držite ruke putnicima. Pa znam. Andreja bi mene voljela da vidi tvoje odlazi kako se držim za ruke. Ono što očigledno ste pripremljeni za svašta nešto. Mogli bi vas poslati onako na igre bez granica, čini mi se. Posle svega psihofizički, koliko vam je naporno, teško. Evo sad je Miloš govorio praktično o nekom njegovom radnom danu koji se sastoji od makar 2 leta, ako sam ja dobro shvatio, do Istanbula, od Istanbula do Beograda, je li tako? Vi ste praktično, nekad ste tu, nekad niste tu, prenoćite. Koliko je težak taj ritam i ono što je možda slično našem poslu, nema tih crvenih slova u kalendaru, nego jednostavno radi se i subotom i nedjeljom i za Novu godinu i za neke praznike, rođendane. Navikli smo na to. Nemamo... Bar što se mene tiče, ja sam toliko dugo u tome da sam navikla na to. Imamo, na primjer, u toku ljetnje sezone mnogo više letova nego zimi. I kad kreće sama sezona, malo nam treba vremena da uđemo u to. Da se rotiramo na formu. Da, tako je, ali onda kad krene, to je toliko dinamično i svaki dan je sve različito. Različiti su ljudi, različiti su letovi, destinacije, hoteli, kako kad. Imate li
kad vremena, ako nije neka destinacija baza, da pogledate gdje ste došli, da malo prošetate? Da, dešava se. Imamo čarter letove, vozimo sportske ekipe, turističke agencije. Ja sam stvarno imala sreću da za ovoliko godina obiđem mnogo gradova, tako da nije to nešto. Od 2, meni se čak dešavalo i po 5 dana da ostanem na nekom čarter letu. To je, što se mene tiče, najljepši dio našeg posla. Zaista sam iskoristila Nikad nije kasno da se čovjek prijavi, promijeni profesiju. Ja svakog dana otkrivam nove. Oči su ti se raširile, tako vidim da sljedeći konkurs. Ne smijem da pričam. Da, pa evo možemo da vam kažemo da je konkurs upravo u toku. Da, juče je počeo konkurs za nove članove kabinskog osoblja, traje do 22. februara. 22. februara ovom prilikom bi pozvali sve mlade koji su zainteresovani da se prijave. Mi donekle i da maknemo našu profesiju. Sve studente koji žele da rade, da krenu sezonski sad. Šta je potrebno volja? Potrebno je znanje engleskog jezika, prije svega, završena srednja škola. Imamo na Zavodu za zapošljavanje oglas, pa mogu da vide šta je sve od dokumentacije potrebno da pošalju na mail, ali komunikacijske vještine. Tako je. Da je neko timski igrač. To je vrlo bitno. Pa ono što smo negdje rekli, često, to jest uvijek kada se vidimo, vi ste nasmijani i raspoloženi, je li to uvijek tako? Pa pred putnicima jeste, nije uvijek tako. Kad uđemo u naš bife nije sigurno. Mnogo lakše padne posao i cijeli dan ako je timski rad na nivou i tako je. Da, to je mnogo bitno. se teži ka tome da idem ka tome da je mnogo bolje i za rad i za nas. Trpi li vam socijalni život, porodični? Pa trudimo se da naš socijalni život bude, da avion bude dio našeg socijalnog života. Mi smo svi kao mala porodica, družimo se, izlazimo zajedno i kad smo na smjenama, na čarterima. Znači nosite posao kući, ili tako? Odnosno obratno. Da uvijek se prilagodi. Kući ste na poslu, tako je, da. Živimo zajedno. Miloše, moram da pitam jednu situaciju koju sam primijetila ovako kada sam jednom putovala, to jeste na onim pomoćnim izlazima. Tako je, nekad se dešavalo da je s jedne strane starija gospođa, majka sa djetetom i na kraju vidimo da ih premještaju, iako su, na primjer, dobili karte za ta mjesta. To su procedure, to su konstantno to se rijetko dešava kod nas. Naši mladovi znaju da na krajnjim izlazima ne mogu da stave starije ljude sa hendikepom ili roditelji sa malom djecom, zato što su to pomoćni izlazi na kojima samo mogu da sjede punoljetne osobe ili tjelesno sposobni putnici, kako ih pravilno zovemo, sa kojima mi nakon ulaska putnika vršimo poseban dio razgovora gdje ih upoznajemo sa procedurom i ukoliko se nešto desili, tako da budu spremni da pomognu. Njihovim, da kažem, tim obavezano našoj prvoj pomoći. Da možemo da računamo na njih u slučaju neke vanredne situacije, da nam pomognu oko otvaranja izlaza, oko izlaza putnika i tako. Mi im objasnimo što su njihove dužnosti. I svi ti putnici u džepovima sjedište ispred njih se nalaze kartice, napismeno i slikovito, kako to sve izgleda, što smo i mi prošli sa njim. Zanimljivo. Eto, jesi li znao ovo, Vlad? Ne, ali očigledno da su dobro naučili pravila igre, paragrafe i članove. Ono što uvijek nekako vežemo za dobre strane te vaše profesije, to su te destinacije. Gdje ste bili, gdje vam je bilo onako najugodnije, šta ste vidjeli? Preskočila si mi malo, bila sam tamo, bilo je lijepo, ali nismo čuli baš više godina iskustva. Pa evo, moj posljednji čarter let prošle godine je bio Tel Aviv, što je vjerovatno neka od destinacija gdje nemamo svi priliku da pođemo. Tako da bili smo tamo 2 dana, uspjeli smo da pođemo i do Jerusalima. Bio je period COVID-a, bio je zatvoren Izrael za turiste, tako da smo mi imali privilegiju da kao posada sa jednom fudbalskom ekipom možemo da pođemo, da vidimo i da doživimo sve to bez gužve, bez turista, to je bilo stvarno jedno nevjerovatno iskustvo. Znači, prošle godine Sutjeska, ne može biti nešto. Tako je, tako je, Sutjeska. Bila sam, što mi je ostalo isto u sjajnom sjećanju, Lisabon, tamo sam bila 5 dana sa jednom turističkom agencijom na čarteru. Bila sam u Španiji, Valencija je za sad mi najljepši grad u kojem sam bila, to sam isto imala prilike da pođem i onda kad pođemo tako u jedan grad na neki čarter, onda nas to možda i povuče da putujemo malo više, da istražujemo privatno, tako da sam ja dosta i ali ne samo to, gdje smo sve bili u neke gradove za koje nismo nikad čuli. To je isto... Na primjer?
Pa ja sam I bila... pored velikih gradova. Pored velikih gradova bila sam Tako je. u Kaunasu, za koji nikad prije toga Ja sam nisam imao čula. 4 leta u Palermu, bio sam nekih 40 km od grada, nikad ne mi tu došao, ali opet lijepo mjesto, malo mjesto. Tako Prigradska Volgograd ulica. ili tako neki gradovi u koje nikad ne bi pošli, a koji vas oduševe kad dođete, jer shvatite da ima tako nekih malih gradova koji nisu toliko popularni, da kažem, turistički, a koji su predivni. Veoma lijepa. Da. Imate li ovako vremena, to jest, da možda se ne izražim pogrešno, dosadi li vam nekad taj avion, sad ako privatno kad hoćete da idete, imate li one navike kada vi putujete? To je strašno teško. Kad smo putnici, to nam je najteže. Da li se desi šta ova nije ovo dobro ili tako ne nešto? samo to, Nije dobro. Dosadno. Najbolji mi posao nam je tokom sezone, kada to svi, da kažem, i hoće da putuju. Mi tada i najviše radimo, s te strane možda je to patimo, ali opet stižemo sve. Znači u sezoni ste kao turistički radnici, je li? Kao Dragstor 024. Tako je. Non stop smo na stand-by, non stop smo pripravni, radimo dosta. Hoćemo li samo još jednom da ponovimo za konkurs, za sve one koji su nas slušali, zainteresovali se i žele da... Ostalo nam je toliko vremena, stvarno mislim da je u redu da se ponovi još jednom ta priča. Da, konkurs je, rekli smo već da traje do 22. februara. To je počeo. Tako je. Pozivamo sve mlade ljude, studente, sve koji su željni putovanja, avanture, koji žele dinamičan posao. Nama je svaki dan različit. Različite su posade, destinacije, različiti su putnici. Svaki dan doživljavamo neke zanimljive situacije u avionu, prije svega lijepe, mnogo ljepše uglavnom nego što se dešavaju neke neprijatne. Tako da... Sve koji su raspoloženi, koji žele da probaju, da vide, možda se i pronađu, pa kao mi ostanu tu kao ja 15 godina. Tako je. Tako je. Ništa, onda ostaje nama da vam poželimo sve najbolje. Miloš, prije svega danas na poslu. Hvala. Anđeli, da joj je lijep ovaj slobodan dan. I da vam bude vedro nebo, onako, da ne bude tih turbulencija u vazduhu na koje smo navikli, uglavnom gledajući filmove i serije. Tako je, nadamo se takvih situacija zaista nema. Ne, malo, ali sve to... Sve to za ljude. Tako je. Hvala vam još jednom što ste bili tu za gledalce televizije.